Thompson, možda zbog... Dobar dan, evo ja vas sve lijepo i srdačno pozdravljam. Zahvaljujem vam se što ste došli na pres konferenciju u Novi Travnik povodom sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona ovdje u gradskoj dvorani u Novom Travniku. Evo, kao što znate, koncert je sutra, kreće u 21 sat, dvorana će biti dupke ispunjena do posljednjeg mjesta, karti još ima u prodaji, tako da smo ostavili za zadnji dan za ljude koji dolaze iz drugih gradova, tako da će sutra ispred dvorane također biti prodaja karti za sve ove što dolaze iz daleka, od Kiseljaka, Jajca, Uskoplja, Kupresa i ostalih gradova iz središnje Bosne, a i šire. Organizatori udruga Pront, moja malenkost Ivica Džambas i kulturno-športsko društvo Glavica iz Rankovića Josip Banović. Koncert, mi kao organizatori potrudili smo se, nabavili smo sve potrebnu papirologiju što se tiče vezano za koncert, od dozvole Ministarstva unutrašnjih poslova, Porezne uprave, Ureda za strance, tako da su sva papirologija ispunjena, tako da apsolutno nikakve zabrane koncerta neće biti, kao što se priča i špekulira po medijima i okolo neka huškanja, čujemo da će najaviti zabranu. Dakle, zabrane koncerta nema, mi kao organizatori dobili smo svu potrebnu dokumentaciju, tako da sve vas lijepo pozivam, dođite i budite dio ovog velikog spektakla. Josipe, evo, možeš ti malo sa sigurnosne strane. S obzirom da će doći neki ljudi iz vrha politike, tako da i po tome još osigurano dodatno od policije, specijalaca, osiguravajuća kuća će dati tu 30-40 ljudi, onda dodatno još osiguranje civilno, tako da to što se tiče toga nema problema, nema auta u okolici dvorane, nema tu blizu ništa, bit će ograda jedna postavljena kojom će se ulaziti u dvoranu, sve će biti pretraživano na ulazu, nema ništa nositi sa sobom u dvoranu, znači ni cigarete čak se ne smiju unijeti. Na koncert Marka Perkovića Thompson najavili su dolazak i brojni dužnosnici, znači iz vrha politike, hrvatski dužnosnici, da ih poimenično ne nabrajam, sutra ih očekujemo ovdje, tako i oni su sigurni da će to sve proteći u najboljem mogućem redu. Što se tiče ostalih, evo stojim vam na raspolaganju za pitanja neka. Kako je udruga Pront, molim vas, u ove 2 godine, 2 godine? 3, tamam će sada nam rođendan 3. 4.7. Tako je. Budite ljubazni, iz vašeg iskrenog nastojanja da neke nove kulturne i sportske sadržaje izvedite u Novom Travniku, kako ste doživjeli, nije to medijska hajka, nego sve ovo što se događalo oko koncerta, oko izjave načelnika općine pa nadalje? Hvala na pitanju. Mi smo kao organizatori na ta huškanja, na ta neka pregovaranja, najavljivanja da će se otkazati koncert, reagirali strogo profesionalno. Svu smo dokumentaciju nabavili, svu potrebnu, bilo kakvu dozvolu za koncert smo imali, tako da nas to nimalo nije pogodilo, čak što više napravili su nam dobru reklamu. Mislim da sad cijela država i cijeli region zna da je koncert Thompsona sutra ovdje u Novom Travniku. Evo, vidjeli smo da je za sinoćni koncert Djelanhane bilo problema, odnosno da je načelnik pozvao Bošnjake da se ne odazovu koncertu, jer ste vi organizator, a organizirate u isto vrijeme i Thompsonov koncert, pa očekujete da će tu biti nekih komplikacija? Gledajte, mi smo udruga Pront, udruga svih građana Novog Travnika, središnje Bosne, Bosne i Hercegovine. Radili smo razne projekte od Novog Travnika, Viteza, Mostara i da ne nabrajam, gdje smo još radili projekte gdje je dolazio veliki broj ljudi. Bilo to Bošnjaka, Hrvata, Srba, Roma, Židova, nas to ne zanima. Mi radimo profesionalno, radimo za sav narod Bosne i Hercegovine, a to što neki prozivaju nas, pogotovo mene, Ivicu Džambasa, da smo nacionalisti, mi smo samo ljudi koji volimo svoje, volimo ono što je naše, hrvatski narod, hrvatsko pismo, hrvatsku pjesmu i sve što je hrvatsko. A
ti pojedine komunjare, ja ću i nazvati slobodno komunjare, slobodno neka huškaju i neka radi nama reklamu. Evo, imate li pitanja za kulturno športsko društvo Glavicu, za Josipa? Dobro, evo isto tako, Josipa, molim vas, kako ste vi doživjeli, mnogi kažu da se ove sve nepotrebne frke oko Thompsona podižu samo iz jednog razloga što ti koji to rade ne vole uopće hrvatski narod i sve ono što hrvatski narod voli, oni su protiv toga. Kako biste to prokomentirali? Pa to je uvijek tako, znači da se god organizira koncert Thompsona, uvijek su te hajke. Ali ne mora to značiti, ovo je komercijalni koncert kao i svaki drugi, s tim da mi Hrvati to više volimo nego neko drugi, a ima ljudi koji to isto vole, koji drugi nacionalnosti, tako da ne vidim problema u tome. Očekujete li posjet pripadnika druge nacionalnosti? Da, naravno. I znam iz pouzdanih izvora da će i doći. Super. Sigurno. Ne da provociraju, nego da uživaju. Ne, da uživaju u koncertu, jednostavno zato što obožavaju njegove pjesme. Nama kao organizatora zaista ne ide u glavu da jedan ovako mali grad kao što je Novi Travnik ima toliko mržnji, to je zaista nevjerovatno. Toliko malo događanja bude pa da jedan koncert koji je sinoć bio u Novom Travniku bojkotiraju. Zamislite vi sada da u nekom malom gradu pa ljudi jedva čekaju da se nešto događa, bilo to predstava, bilo to nešto za djecu, bilo to koncert, bila to neka utakmica, nije bitno, dakle, ali u normalnim gradovima ljudi čekaju jedva da se nešto događa, ali kod nas izgleda sve naopako, pa Bože moj, na nama je da radimo, a ostali